U Srbiji tokom poslednjih 15 godina da u toj monolitnoj zatvorenosti napravi neku malu pukotinu, neki procep, znači kroz koji će prodati jedan zrak svetlosti. Dobrodošli u Pančevo, u najzagađeniji grad u Evropi. Nalazimo se ispred rafinerije nafte Pančevo, jednog od najvećih zagađivača grada Pančeva i okoline. Iza nas se nalazi Petrohemija Pančevo, takođe veliki zagađivač Pančeva i okoline. Levo od Petrohemije vidi se Beograd, tako da hemijska industrija Pančevo nije problem samo grada Pančeva i bliže okoline, nego je i problem grada Beograda. U Pančevu živim, tu mi je i porodica, tu su mi prijatelji. Osnovni problem nakon pada Miloševićevog režima pokazalo se da je ekologija. Čuo sam da Pančevo je jedan od najzagađenijih gradovi i zbog toga sam došao da vidim kako to izgleda ovde. Zagađenost u Pančevu je abnormalna, nije svakodnevna. Zahvaljujući Bogu vetra Eolu, kada su povoljni vetrovi, Pančevo nije zagađeno. Međutim, ako vetar promeni pravac, svo zagađenje odlazi ka gradu. Dobar dan, dobar dan. Šta ovde vidimo? Kako je taj lep zeleni dim? To je jako zdravo. To je jako zdravo. To kada udišeš svaki dan, onda manje živiš. A u Srbiji je dobro kad se manje živi. A zbog toga? Da, u Nemačkoj nije dobro kad se malo živi, ali u Srbiji je jako dobro kad se malo živi. U želji da skrećem pažnju na ekološku situaciju u gradu Pančevu, odlučio sam da svoj blog Urbano zeleno, znači da jedna od tema kojima se bavim na tom blogu bude znači ekološka situacija u gradu Pančevu. Pokušavam na netipičan način da skrenem pažnju na veliko zagađenje i koristim pomoć i saradnju drugih ljudi koji se bave ekologijom, ali ne tako čisto kroz predavanja, ne znam, i tribine, nego koji tom protestu daju neku umetničku formu. Tako da blog Urbano zeleno, osim znači ekologije i zagađenja koje postoje u gradu Pančevu, posvećeno je i tako nekim lepim malim stvarima koje nestaju u ovom gradu. Posvećen je porodici, prijateljima, posvećen je recimo ženskom pitanju, uzrocima i posljedicama ratova 90. godina na Balkanu, problemima tranzicije, jer uočavamo da tranzicija u Srbiji jako boli. Tako da Urbano zeleno kao blog nije samo neki lični dnevnik, nego i mesto gde pokušavam da okupim ljude, da se nađemo na nekim osnovnim načelima, postulatima poštovanja čoveka, znači čovekovog prava da živi u slobodnoj zemlji, da diše čist vazduh, da pije čistu vodu, znači da ga ne maltretiraju ni mediji, ni huligani, ni državne institucije.